Piala Asia 2024 di Qatar menyuguhkan kejutan besar ketika Joel Kojo, pemain Kirgistan, membuat pernyataan mengenai keputusannya untuk membantu timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar dengan sengaja mengeluarkan permainan terbaiknya agar Oman tidak melangkah lebih jauh. As well as a big pleasure for me to be part of the team, to be part of the family, because to play for a team like Togo, it's like Netizen Indonesia berterima kasih kepada Joel Kojo. Berkat golnya ke gawang Oman, Indonesia berhasil memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Seketika netizen Indonesia langsung menyerbu Instagram Joel Kojo untuk mengucapkan terima kasih. Kojo has scored and this one will count. Took advantage. Kojo has beaten him. Now then, Kojo has scored and this one will count. Took advantage of the error. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Right, right. Hey, 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 hey,